بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه. بله تماشاوان نهجا ایروجی به خلقک نویج برنامه زمان ما ام بون میوان مالاوان ایروجی مجاره ما لسر ری هوالتیه مجاره که گرکی برفره و خوشه ام هیوینه که هون سودکی باشه ورگرن نهاجی ام دست وانه خواب کن بله شاگردنو جی خواه آماده کن جخوا هر وانه دبی ام مجاره کی دبن دوی مجاره ده آگاهی نوهنه ایروجی ناوی مجاره ما ری هواله شخوا وانه ما وکی هر جار زمان کردیه مجاره ما ری هواله ما قلت دمان ناونيشان ام دنويسن يعني دبيجو هناك جارة ام تيبا قر حمو ناونيشان خاب تيبا قر بنويسن دبيجو ام يعني اولوجي دبي بدسبيك تيبا قر باش هيك تيبين هور يعني تيبرز غريك نابي ولو نهاجي امي مجارة خا بنويسن بهفرة ونجي بمرابن دستکی ما گفت ام بالایی بهله روزی که مرخص دخوازه ج باجار آموده بچه قامشلوی ام ازمونك جواره چکن روزه که مرخاص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی تو چه تی بکار آنین اولکو داره هر بجی مرخاص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی اوجی هر بجی سرکفتن ریحوا لیوی پیرمیرک بو ریحوا لیوی پیرمیرک هر کسی وی پیرمیری را دگوت باپیر هر کسی جوی پیرمیری را دگوت باپیر ریحوالی وی پیرمیرک بو البر چه تیب کار آنی؟ خال چما؟ تیپا گر هات که کار آنی هر کسی جوی پیرمیری را دگوت باپیر چیه؟ خال هر بجی باپیر ده ترومپله ده باپیر ده ترومپله ده روز ام خیزکا خوابی نبر روزنامه یا روناهی
ji berîka xwe derxist. Bapîr çi heye li vir? Her bijî. Di trompelê de rojnameya li vir bêhnokek heye. Rojnameya ronahî. Ketiye nava du awa de bendika de baş em ê li ser vê biborin. Ji berîka xwe derxist. Çi li vir heye? Xal. Em li vir binivîsin. Em vê derê temam nakin. Çima ji ber bendeka nû dest pê kir. Got. Piştî got çi tê? Xêzika axaftinê ne? Me got destpêka axaftina kesekî yan jî kesekî xêzik tê nivîsî. Got. Tu dixwazî bixwînî mêrxas mêrxas çi ye? Pirse ne? Mêrxas naxwazim tu bixwîne. Bapîr Bapîr ez xwendinê nizanim. Bapîr dibêje ez xwendinê nizanim. Mêrxas lê tu çima rojnameyê dikirî? Mêrxas ji pirs dike dibêje lê tu çima rojnameyê dikirî? Bapîr Bapîr bersiva wî dide dibêje ez her tim dikirim lê yekî din ji min re dixwîne. Ez her tim dikirim lê ez her tim dikirim lê yekî din ji min re dixwîne. Ez her tim dikirim lê yekî din ji min re dixwîne. Em baş li vir berdewam bikin ham beşê me nivîsî bixwînin bi hev dûre. Belê wane zimanê Kurdî mijar em e rêhevar. Rojekê mêrxas dixwaze ji bajarê Amûdê biçe Qamişloyê. Rêhevalê wî pîremêrek bû. Her kesî ji wî pîremêrî re digot Bapîr. Bapîr di trompelê de rojnameya ronahî ji berîka xwe derxist. Got me got vê derê çi heye gereka? Cotxal hebe ne? Tu dixwazî bixwînî mêrxas? Mêrxas li vê derê tu î heye. Tu dixwazî bixwînî mêrxas? Mêrxas naxwazim tu bixwîne. Bapîr ez xwendinê nizanim. Mêrxas lê tu çima rojnameyê dikirî? Pirse li vir. Bapîr ez her tim dikirim lê yekî din ji min re dixwîne.
حتا وی داره جبو آوای یعنی بیشن خال بندیه گلک تشت هنن یعنی دهندره وی مجاره ده به هفدوره بخوینن روزه که بهنا خو ام بددن مرخص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی خال ام دسکنن ریحواله وی پیرمیرک بوم خال هر کسی جوی پیرمیری رد گود باپیر ده ترومپلی ده روزنامه روناهیش بری که خود درخست گود تو دخوازی بخوینی مرخص لور چه هیا؟ پرس هیا مرخص نخوازم تو بخوینه باپیر از خوندن نزانم مرخص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هر تم دکرم لی یکی دن جمن را دخوینه کسک جوا بکار بخوینه؟ کار بخوینه؟ کرم کته؟ ریحوالی روزه که مرخص دخوازه جباجار آموده بچه قامشلوی ریحوالی وی پیرمیرک بو هر کسی جوی پیرمیری را دگود باپیر دو ترومبیلی دا روزنامه روناهی جبریکا خواه درخست گود تو دخوازی بخوینی مرخص نخوازم تو بخوینم باپیر از خوندنه نزانم مرخص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لی یکی دن جمن را دخوینم باشه کی بخوینی؟ ریحوال روزه که مرخص دخوازه جباجار عموده بچه قامشلوی ریحوالی وی پیرمیرک هر کسی جوی پیرمیری را دگود باپیر د ترمبیلی دا روزنامه روناهی جبریکا خود درخست گوت تو دخوازی بخوینی مرخص نخوازم تو بخوینم باپیر از خوندنه نزانم مرخص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لی یکی دن جمن را دخوینم هر بجی جبو حتا في دري برسيوا هنا نهاجي ام تمام بكن وانا يا خو بشتي اخافتنا بابير از هر تم دكرم ليكي دن جمن دخوينا ام تمام بكن بدري مرخص مرخص بينوك روزنامه روناهی گرد روپلین و روپلین و زفراند و گوت مرخص الفر چه هیا؟ مرخص روزنامه روناهی گرد روپل نوی زفراند و گوت پشتی گوت جود خاطه نویسین هر بشی نها تو دخوازی از جی جتره بخوینم
نها تو دخوازی از جی تره بخوینم برچته خالته نویسین نه باپیر وای تو گلک بجی وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه وای تو گلک بجی چل برته نویسین خال نه خال تنویسین لی هیدی بخوینه برجی لداویه هوا که خال تنویسین مرخاص روزنامه اروناهی گرد روپل نوی زفراند و گود نها تو دخوازی از جیجتره بخوینم باپیر وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه بردامی های هیده حوجنا که بنویسن جبر هنک دریجه ام جبر ده بهبدوره بخوینن تو دخوازی بخوینی مرخاص برسنه مرخاص نخوازم تو بخوینه باپیر از خوندن نزانم مرخاص لی تو چما روزنامه دکری باپیر از هرتم دکرم لیکی دن جمن را دخوینه مرخاص روزنامه اروناهی گرد روپل نوی زفراند و گود نها تو دخوازی از جی تره بخوینم باپیر وای تو گلک بجی لی هیدی بخوینه حتی وی داری پرسیوه هنه هگر پرسیوه تنه بن ام جاری کدن وانه ما بوری ما بهنوک آنی زمان جاری کدن ام بهفره یعنی وک ام برچاور در باز کن بهنوک دیسا دناب هوا که کده ام کار بینه جبو بله شب گرتنا جخوا وانه بوری جی ما گفت بهنوک کنگی و چاوتی بکار آنی دیجی بین بدن دیو کار آنی کنی سانتر دیگه و دوی واته یا هفو که نگوی هر بیجی ما گفت دیجی کمرو به نخالی ودیده بهنوک دی بکار آنی خونده نه سانتر دیگه لی شرط کوی ہے دوی واته یا هفو که نگو هردن وانه می بوری ما هفو که آنی زبان بخوینه مینا برای خواه نچه کولانان دبیجی تو بخواه بخوینه نبه مینا برای خواه هفو که میدن بخوینه مینا برای خواه نچه کولانان هفو که میدن دبیجی ببه وکی برای خواه نچه کولانان واته هر دو هفو که جسری حتا بنی دا گوهراندن دما ام بهنو که راست بکار بینن واته که دیده واته که یعنی گور واته اوی دیده لی دما ام شاش بکار بینن عکسی وی یعنی جی ترزی وی دیده بکار آنی بهنوک جی بلکه و باش بالا خدای ده چاواتی بکار آنی بهنوک ما گفت جه کمرو لی بنا خبر ده ولی ها ام بیجن میناک ام بیجن لفی هوا کامه باش گفتار کن ام گوری زمان می یعنی هرمی ام دیجن جیان و جوان و روکن و دجله چون آمده ام تم او پیوت کن ناوی چند ناو هاتن بکار آنیم ام بیجن جیان جوان روکن او دجله ببورینه ابنای نویسیم
جارێکی din jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê di navbereva her çar nava de di bêhnok hatin nivîsî û navê berê dawî û dikeve navbera navê berî ê dawî û ê dawî de jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê di zivistanê de berf baran bahoz û serma heye ne berf baran bahoz û serma heye ev yani gelek tişin mînak em bêjin di dibistanê de deb mase pênûs û pirtûk hene bêhnok heyaya berî dawiyê li vê derê jî jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê yani cihê ku mirov bêhna xwe lê vede ji me re diyar dibe di eynî mijara me de jî em bêjin mêrxas rojnameya ronahê girt rûpelên wê ziviran du got di vir de di cara me bêhna xwe vedaye niha tu dixwazî ez jî ji te re bixwînim te bêhnok tune ne bapîr wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne yani em bêjin ferq û cudahî di navbera xal û bêhnokê de gelek heye xal bi dawîbûna hevokê destnîşan dike bêhnok cihê ku mirov bêhna xwe lê vede şertê ku wateye hevokê neyê guhertin mêrxas rojnameya ronahî girt rûpelên wê ziviran du got niha tu dixwazî ez jî ji te re bixwînim bapîr wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne çi ye li vir ne bêhnoka xal hatiye nivîsîn wey tu gelek bijî lê hêdî bixwîne li cema yani piranî em navbera xal û bêhnoka de şaş em nizanin xal li ku dikeve bêhnok li ku dikeve destpêkê gerek em wateya hevokê baş bixwînin li gorî wateya wê li gorî nivîsa wê em xalbendiya kar bînin jiyan ciwan rûken û dijle çûn Amedê gul beybûn giya û av di demsala biharê de hene ne em bêjin me got di dibistanê de lê keremkak dibêje li gundê me darên zeytûn hinar û mişmişan hene her bijî li gundê me darên hinar zeytûn û mişmiş kurdî zerdeliyan hene kî jî hevokekî bidê me mîna heval niha got ser gundê xwe got her bijî li gel min pirtûk lênûs û pênûs hene me got ya berî dawî ya dawiyê di nav xwe de nûka tîpa û tê nivîsê lê navê berî wan bêhnok hene hevokekî dî kesek kar bibêjî keremka her bijî Qamişlo Amûd û Dêrik bajarên Kurdan e baş e eger pirsê we tune bin pirsê we hene eger tune bin em ê waneya xwe dawî bikin belê temaşevanên hêja em gihan dawiya vê waneyê em hêvîne ku we sûdek baş jê wergirtibe hemû xalbendî kêmanî yani kêmanî ku di nivîsa me de jî hebin em hêdî bi rêka xwendinê û nivîsê em bi hevdûre dawî li wa şaştî xwe bînin niha jî em gihan dawiya vê xelekê heta xelekek din mînin xêr û xweşiyê de خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خمل و روشه شیرین و
خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی